16 Manipur State Film Award 2023 की film पुथोकिबा 2023 दा पुथोकिबा film सिंगी State Award yenthokpogi lauthokpogi tanja si lobjobani aduga asida pambirisi we Commissioner Sri M. Joy Singh IS Special Commissioner Art and Culture bigi Tamu Sujakanta Chairman Film Forum Manipur aduga amo ken amakcham masase bigi 16 Manipur State Film Award ki jury chairman oirani aduna my jury process ki matanga tamoda Romi Mete issue executive board member ni aduga feature film ni na chairman ma feature film aduga anything for the film ki jury process ki hambi ninga gana mauna hambi kada aduga ko commissioner sir na asi jury proceeding jury result amagi winners mein ase kana na hai se seal envelope ta koina jury members in the PBR many aduga ngasi commissioner na hambu kinna press mo amo MSFDS 16 Manipur State Film Award, 5 Inch Award, Lifetime Achievement Award, I will give you the beginning. You see, when Manipur State Film Society now. Lifetime Achievement Award 2023 conferred to see the Taman Ba Equity Bayama Tagalak Bunga, Sri Nangam Sornajit Singh, Namanda Aiba Lifetime Achievement Award 2023 and PDA has declared today. The only Tanga Equity Sabian Manipur State Film Award, see arts PD, Sri Arimam Syam Sharma, Moda PBT, Anis Buddha, Sri Loremo Bisat Devi, Sri 9 Manipur State Film Award, Aum Subada, Sri O. Mogol Singh, 10 Manipur State Film Award, Manish Buddha, Sri A. Tom Singh, 11 Manipur State Film Award, Manas Buddha, Mari Roma Devi, 12 Manipur State Film Award, Taruk Subada, Srimati ASS Rasi Devi, 13 Manipur State Film Award, Tarek Subada, Sri Lion Pankaj Sharma, 14 Manipur State Film Award, Nipan Subada, Sri Marathem Dhanamani Singh, 15 Manipur State Film Estimate Award, Lifetime Achievement Award is my name. Sure, and the Kishan Matam Sumani, please. Similar is a Duka, Tangida, Kundi. Feature film, the other key 2023 State Film Award 2023 Masigi, Best feature film da Kwele Risi Moneba Ningba Hirasan Best feature film juga Nayamadu winner director Baipak Suna Orongong Wadana producer na Sinemba Yenko Sina Best feature film wana Tarek Aduga The next up, best direction the Abong Pawan Kumar and film naming Joseph Masa. Best art direction the S.S.
nausa san filamna thamba filamna hanga best screenplay adapted sida leisina Sudhir Naroigon Amazon Pawan Kumar Abu Kena film dan Joseph ki masa Joseph Sons Best Actor Male da Naurem Pilot the film na Mariba Imba Yasan Aduga Best Actor Female da Pinky Saifon film na Thamba Style Artista Lamanbi Laishon film na Thamba Aduga Best Cinematography da Jaideep Bose Joseph Son Aduga Best Audiography Location Sound Recording Sin Sound Film Sidana Jaivesachi Joseph Son Aduga Best Audiography Sound Designer Sidana Ekogi Loitonggon Sunil and Boni Tonja in film na Mariba Imba Yasan Share Share din ang ministry. Best editing da Sangka Aduga Amana Yumayay Mungsawa Sangkagi film sila Joseph San. Sangkagi sina film Joseph San Aduga Yumayay sina Mariba Imba Yasan Share on joint Success Aduga Best Makeup Sina Wangzam Sanjuna and Abu Jam Nagini film na Mariba Imba Yasan Ruben qualified yani because mga butang nilagay high dito may yaw background score da kundi Tenau Ice-T juga may film na Mariba Imba Yasan best lyrics da Lazy Ruben Mungsawa film na Joseph San song na Searching for a Land of Aduga si Best Male Singer Bella Arvind Sugam Aduga film na Tamphamani song title na Hayramu Nangi Nasin Yuna Aduga Best Playback Singer Female na Nanthoibi Tongjam film na Thamba song title na Hadise Special mention sina Maya Nomon Ratan Singh film na Mariba Imba Yasan sida result film ki kuni award na photo is supporting male
हुआ 어저께도 말했던 스타일 몸에 Best Supporting Actor डमेंटा वाइमोसा फिल्म न भाई बात होगा क्या सब तो Best Supporting Actor फीमेल दा रिनानी फुजन फिल्म ना थम्बा 넌 비슷하게 제가 이제 기절입니다. Incoming call from my hotel identified by True Caller. 난 비슷하게 복사하겠다. 인디지어도 우리나라 Best non-feature film में Unrolled Dreams. The name of the winner, Nina Longzam, producer and director. The best film of a debutant director, Wathapamka. अदुगा बेस्ट डायरेक्टर ना Unrolled Dreams गा डायरेक्टर ना Nina Longzam. बेस्ट cinematography Nina Unrolled Dreams गा सही रवि रंजन शर्मा. बेस्ट एडिटर Unrolled Dreams Sankarji Vishwas. The special jury mention the unfailing and untiring Aduga Amar Best non-fiction film the best film of independent director ne, best director ne, best cinematography, best editor, Aduga special jury mention. Mana?
하이가 무슨 불러키냐 사유 와케니 아니 거기 에워지 하나 내려보더니 하나 되게 했거든요. 아이나 거기 디실로 그래 하나 비설 필름은 비설 필름과 아니 통을 이것이다. 비설 필름이 베이스 비설 필름지 하나 1,00,000 오염만이 아주 2,00,000 왜 누가 베이스 디벨 비설 필름다 30,000 레벨이 60,000다. 누가 베이스 디렉션나 30,000 레벨이나 1,00,000. 누가 베이스 시네마토그래피다 15,000 레벨이나 50,000. 베이스 에디팅다 15,000 level is 50,000. The best director background is 15,000 again is 25,000. Best director say that song 15,000 again 25,000. The best actor is 15,000 to 40,000 of my non feature film best non feature film is 60,000 level. Then 1,50,000 were best director 15,000 level 60,000 best cinematography 10,000 50,000 best editing 10,000 40,000 best music direction 10,000 25,000 केसेवा केसीए भलो या वन ताको Different hꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯃꯤ ꯑꯋꯥꯠꯀꯤꯗꯣ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯪꯈꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 오케이. 나 오늘 소망을 어때? 나도 소망을 어때요? 와, 아니, 만화 하나도 없어주고 어디에 밑에는 제가 해봐. 마음이 먹고. 가져가야지. 아때 이게 왕 기다려 갖다가 디자인을 Güzel şey, benim gibi şey bunun var, bunun da sen orada olan de benim gibi da bunun bisa izli ya, pero bisa Makanya tahu udah delay. Kalau lagi kan itu tapi foto nggak pakai terus. Oh, emang. Oke, makanya itu.
Manungda pambiri bekai kumnajariba Manipuri filmgi maruiba Ojaguru Singh marumapangi seisal khwaikibik mapanda ngahaktang lengthok biaklaga haikat leikat tambasi saruk yabinabagidamakta nolukchari. Thank you.
ba ai sila sila
렉신 비리바 가이 컴는저리바 코딩막부 프레임 설마나 꼭 논저리 아도무타람나 옥저리 에마디 노룩부 우저리 Manipur State Film Development Society emadii Film Forum Manipur na associate tawraga tarani pan suba mami numit amadi manga suba Foundation Day SN Chan Cine Archive and Museum sigumba film tawjariba kuding makidi yamna nungaiba yamna akhanaba numit ama oiba numit sida lengbil liba kuding makta amuka swani kai khumnuba uchabagaloinena
ngasi mami numit asigi nungairab pungphamsida isam chamba mayamna thauram ambak yaujabani lei katkraba matungda thauramdo haujanabagi tanjado miyamdagi ayaba lojage April ki tarik 8 haibasi Manipuri cinema gi thoidogna aina yamna henna palludragasu khudingmangna henna khangbiraba loinana Manipuri film mangphauna lakhiba numit ni khoi Manipuri film gi di pokpa numit birthday ni sigum numit da Manipuri film da chenja chungjari ba khudingmagna auditorium sigi manungda adomadongi maithong uhanba ngamdabase ikai ningai ni loinana numit sida matam sana lengbiraklaga thauram sibu mapung phan nabagidamagta lengchin biriba khudingmaksina sanani haijabatai ngai ba phongdoksari numit sigi oina loinana ngasigi asigumba thauram sigi chief guest president amadi guest of honor gi phampham langda lengchin binabagidamag matam sana lengbiraktuna leibiraba ikai khumnajariba asigi thauram sigi president hana thauram mapu hana kaukhushanabagi tanjadu lojage lengchin biraksi film forum manipur gi chairman gi thawgai pubiriba ngasigi thauram sigi na president kai khumnajariba jasri laimayum surjakant sharma asigi thauram sigi chief guest president gi phampham langda lengchin bigani ikai khumnajariba thauram sigi president chairman film forum manipurna lengchin biraklaba matungda asigi thauram sigi chief guest oina lengchin binabagidamata kaushinjari respected Sri M Joy Singh IAS Special Commissioner Art and Culture Government of Manipur bu asigi thauram sigi chief guest ki phampham langda lengchin binabagidamakta noluna kaushinjari lengchin birakli kai khumnajariba respected Sri M Joy Singh IAS Special Commissioner Art and Culture Government of Manipur kai khumnajariba chief guest na phampham langda lengchin biraba matungda mathangda muk kaushinjari asigi thauram sigi guest of honor gi phampham langda lengchin bigadori be kai khumnajariba wajaduni respected Sri K Dinamani Singh Director Art and Culture Government of Manipur asigi thauram sigi guest of honor gi phampham langda lengchin bigani lengchin birakli kai khumnajariba oja K Dinamani Director Art and Culture Government of Manipur Daisda Singh Lemna lengchin biraklaba asigi thauram sigi chief guest president amadi guest of honor da sinja langjar bigi maikai dagi lengyan amadi buke khudol tambinabagidamagta nolukchari felicitate to binabagidamagta ikai khumnajariba Manipur gi saknairaba film director film activist oja Oken Amaksam Kaushinjari lengchin birakani kai khumnajariba oja Oken Amaksam asigi lengchin biriba dignitary singda lengyan amadi buke khudol tambigani Manipuri cinema tawjariba singedi adukki matik nungaiba mitkuptuni loinana yamne hena nungaijaribadi Manipuri cinema na ngasigi tangkaksi yauna lakpa matamda adukki matik isagi awaba khudong sadaba punamak mayok naraga Manipuri cinema tanabu thak wangna leiragadi haina thangat pirakpa iramdam sigi kai khumnajariba Oja Singh asi lengchin leibiri sauthok saningai ni sigumba tanjada iramdam sida nauna senja songjariba film gi activist sing artist sing director sing producer sing na mafam sida present oiba ngamdaba haibasi Manipuri cinema gi oina laibak thibani tungda hannanabu honabi bani haiba wafamdu thamjage matam sana sana asigumba tanjada lengbiraklagadi Manipuri cinema na mangthana changsinbada adomsu saruk yai haina lojagani haiba wafamdu thamjari kai khun buchari oja Oken Amaksam asigi dignitary singda lengyan khudol tambirambagidamag lonana lengsin biriba asigi chief guest president amadi guest of honor na koina mangda thamjariba upambi amakak thamjabani upambi sida ising chaibiraga environment pu sep
तौबनी उ थाजिनसी अखोई पुंसी नुंगाइने हिंसी हाबगी पांदमदा तौजबनी लेंगसिन बिदुना अखोइना थमजरिबा उ पांबिसिदा इसिंग चाइबिनबगिदमक्ता नोलुकचरी loinana ngasigi thorum sigi taramna okpagi warol pibinabagidamagta kai khumnujariba film forum manipur gi vice chairman oina leibiriba oja waikhom gojen kausinjari ngasigi thorum sigi taramna okpagi warol pibinabagidamagta lengsinbiraksi film forum manipur gi vice chairman oina leibiriba oja waikhom gojen ngasigi thorum sigi welcome address thambinabagidamagta kausinjari अहानब मक्तदा इरमदम कांगलेपाक मनपुर से लेबिरिबा इरेचा खुदिंग मपु कोकनोना खुरुमजरी ngasi याइफरबा नुमित वाकिंग की 2020 पानबा जिमजा कैसा नुमित असिदा अखोइगी मणिपुर की अहानबा ममी कुमई हाइबा तारे मी मरोंदा हाइरगना फिल्म हौदोखिबगी नुमित अदुबो निंगसिंगबो ओइना सिनजरिबा तानपानीरक सुबा नुमित असिदा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी अमदी फिल्म फोरम मणिपुर ना पुन्ना सिनजरगा ngasi thorum masi pangdok jabaga loinana mangarak suba Asian Chan Cine Archives Museum sigisu punna pangthok cheriba thorum asida toidoin nei kai khumnajaraba iramdam kanglipak manipur sigi thogairoi kya pubiriba ahan bamaktada toidoin nei kai khumnajaraba inat ki damakta achabu thodang lobiriba M Joy Singh IAS Egyptian Commissioner Art and Culture Government of Manipur bo sinja langjer bi mai kai digi kai khumna jabaga loinana taram okchari ani subada ke Dinamani Singh Director Art and Culture Government of Manipur bu sinja langjer bi mai kai digi taram okchabaga loinana taram okchari loinana today dona ikai khumna jariba iramdam masigi film amadi mamiroi singbu malem na sak takpada chawa thulang lobiriba film forum gi hauji lusing puren oibiriba laimem sujukanta sharma chairman film forum manipur basu ikai khumna jabaga loinana sinja langje makedigi taram ukcheri loinana ngasigi thorum asibu mapung phana nabagi damakta ningbirakliba iramdam asigi ahal laman marum mapang mai ben sininau isan ise khai khuding mapusu sinja langje bagi makedigi taram ukcheri loinana ngasigi thorum asibu malemgi mapung khuding makta pak shanna khangan na bagi damakta achobo thodang lobiriba iramdam sigi electronic media amadi print media gi kai khumna jaraba sininaw singbusu sinja langjariba singi maikai dagi taram okchabaga taram okchari
loinana chitha nanthoba kya lebirabasu soikiba langkiba kya yawrabasu khudimokna ngakpigin haibasi thamjaraga khudimokku amuka hanna khurumjari thagatsi Asigumba singlem lupathoram sida welcome address thambiram lipai kai khonam zaribo ja Dr. Waikhom Gojen Padma Shri bu nolokpa uchari thoram sigi makha tarak poina nga sigi keynote address thambirana bagidamakta kausinjari kai khomna jariba Manipur State Film Development Society gi secretary gi thawpubiriba oja Sanju Bajaspati mayum asigi thoram sigi keynote thambina bagidamakta nolona kausinjari मैं पुनमको कोक नंजरी ngasiगी yaifraba numitida kogi chamchamba program sida saruk yabini haidana yabiyo hairubadagi yabini haidana yabirakpa kogi sir special commissioner art and culture Sri M Joyce Singh IS amadi art and culture director Sri K Dinamani Singh aduga film forum gi chairman Tamo Sujakanta Laimayum bu koknonjari aduga program sibu saruk yabini edana lapi bagi thakachari ngasigi se film tawjari ba khoi gi yamna maroi ba numitni film Manipuri cinema hai se ngasigi numisida hogibani haina khoi launari aduga sigi numitida koi film tawriba khoi gi time for introspection time for projection of our future journey haibatare aduna koi gi MSF DS na film forum ga pullaga adu film community myam ga pullaga chahi sida mamangi chahi sida kari kari tawrage aduga film chokhat namba kari kari steps pakat herge aduga kari kari tawri aduga kari kari tawrakani habagi tan paudam du tambam thui hai na khanjai adana kedang thamjage yan hanbada kogi Manipur se chahi ani koi kogi kok ngawraga irang marakta chamam naraga thabak tawni tawroisu khangdana laibani me 3 dagi aduga irang khara pharak padagi kogi Manipur Cine policy Manipur State Cine policy gi matungina Manipur gisu International Film Festival ma chahi khudingi sinbam thui haibagi wakhal londuda adugi thaudang adu fulfill tawbo ina chahi khudingi dingam dragasu chahi ani ni gi tawba ngamba yai haina khallaga 2001 dagi khoina akhoi Imphal International Film Festival haidiba International Film Festival ji khoina Golden Jubilee Manipur cinema gi Golden Jubilee da hokdokche hebani aduga irang laina irang khara pharak paga koina second Manipur second akhoi Imphal International Film Festival se koina pangthokre aduga yamna chinglemna aduga international delegates yankai nithoi yauna foreign delegates yauna venues kogi hall cinema screen manga chupna suna koina film yankai ge nithoi kapi aduga yankai nithoi kapi sida international films competition yawe aduga national northeast ki maru oiba films chahi 23-24 gi manungda puthokpa films aduga world masak nairaba film 23-24 gi film aduga khoigi Manipur gi oina su Manipuri cinema mainstream cinema commercial cinema gi package ama film mangana saba package ama su koina utpa ngamjaki aduga
film utpada natna koina industry activities mayam ama India bhauda taunadriba film festival da taunadriba makhan gi koina film festival ama sinba ngamki irang laina adu paisa leita adu industry activities da koina maru oina master class mari adu special cine dialogue mari adu panel discussion mari chupna yauraga kogi sigi festival si pangthok kibani aduga nungai ribadi mamang da koina international film festival haraga koi film utlaga adigi mapan gi film ngakta utlaga adigi mapan gi oiba discussion ngakta tongna bagi mong ama leina rami adu handaki aikoi gi Imphal International Film Festival dagidi kogi Manipur gi cinema se sigi mayon adu sisi kamain chatli haibagi aduga kamain chatkadoino haibagi wakhalon si porak ngamna ba akoina panel discussion series sinbasida kogi actors singi role Manipur cinema chakotna ba actors singi role haiba matangda aduga hana film da taunariba machat aduga huzik taunariba machat haibagi anlaman kogi actors veteran actors mayamna discussion yam nungaiba discussion yawi aduga kogi cinema hall gi mapu singna thengnariba awaba nainaba aduga kamai tawraga kogi cinema hall gi chatnebi aduga hana leiramba vibrant oiba yamna cinema yengbagi culture aduga cinema hall tawbagi yamna economic gains mayam do aduga revenue generation gi gains mayam do khana nainaba aduga kamai tawraga kogi khongthang cinema hall gi hanagi chatnabi do kamaina hanjalhalake haibagi panel discussion su tawki aduga aduda natana koina seminar kogi cinema se kogi michamna adagi anamba general public na cinema hairagadi khanari se just entertainment kumhi nungai bagi wakhanlonda daina loina laune ado koina khanjari badi cinema ise not just entertainment cinema ise yamna maru oiba samaj ki maru oiba society ki yamna maru oiba role ama lauri haidi mana history capture tawri aduga khoigi huji khoina uriba saktam se chahi 10 leraga chahi 10 leraga chahi 50 leraga ururoi aduna sigi saktam je khoina film tawjariba khoina hujik film kapi kanda khogi Manipur gi saktam aduga hujik leiriba society gi saktam aduga matam sigi space sigi saktam je khoina cinema sida khoi reflect tawi saktam reflect tawbadana tana khogi micham praja na kari khalli kari thengnari issues kari na moigi life ta kari impact pidi haiba yamna maruiba role ama lauri cinema sina aduna cinema is not just entertainment cinema is a part of a visual history that is being recorded in time and space habigi matang da cinema gi khoi sigi visual narrative ki oiba role si khangna ba koi seminar ama tawjaki aduga naha kuntra mukhena participate tawi adu college anamana college students university students myam na yaubi aduga speakers speakers mangana khogi sigi papers manga present tawbigi aduga yamna impact leiba seminar ma oiki aduga khogi film chakhutna ba khogi Manipur da film gi khongjel se amena yang chena ba aduga yamna meaningful cinema thorokna ba khogi MSFDS amazing film forum na khanjabara koina weak oiba area se screenplay gi area si hana target to improve to na target to wasi daga ta na khanjaraga khogi MSFDS screenwriters lab hena khoi ama sille aduga si sinbasida sigi si chahi 2022 dagi select pani adu irang leidana 6 months ki oigadaw si almost 2 years oihi adugi kanamasu lai aduga sigi si koigi screenwriters lab si moigi final script screenplay manga khak develop tawi aduga manga si khoina haiba international film festival ekogi international film festival da khoina pitching session haina India da bok tong no driba mong da khoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯆꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯆꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯐꯥꯎꯗ $3 2 하이나 아다이나 거의 비방 암기 아두가 feature film 등 악다 나타봐 하이디 fiction film 악다 나타봐 아두가 non fiction film 데수 documentary 데수 거기 documentary project development lab mentorship 야우가 lab 아마 tàu numin mangani uba tauhi aduga project nipan khoina develop tawi aduga sigi sisu khogi akhoi Imphal film festival da pitch tawraga moi naha new filmmakers aspiring filmmakers aduga hujuk film tawni haidna thoklaiba documentary tawni ana tholaiba moi nipan da khoi project pitch tawraga khoi award pi paisagi pi aduga paisa da natuna mapan gi lam haidi Bombay Delhi digi industry professional lakpaduda moigi collaboration moiga khoiga khut samnaraga moigi film je kamai tawraga chakut handage kamai tawraga production tawdage haibagi mating chawwa mating khoi piba ngamki aduga aseng madi khoigi Manipur State Film Awards haibasi 9 April sida chahi khudingi khoina pamjabani yenthokpa adu khoigi irang su leiba aduga khoigi political khitang changes khara leibaduna amara moiduna khoigi kaino se chahi ani chupna 2023 gi luga 24 gi award se hujibo ngasi laibuk phobadagi 16 Manipur State Award haibadi 2023 da puthokhiba film myam gi state award se khoi ngasi lauthuk chakre aduga nungai badi si lauthuk puga loina khoigi MSF DS na khoigi executive committee da khoi kanna khoine piriba award se khoine piriba award se yamna prestigious oi adudi khoi khange adubu khoina piriba cash award haidi accompanying cash award to yamna khoine piriba prestigious award siga chanaraba haibadudi chanade na khoine su khanjai aduga finance ki award badi leijeraga su khoine kanna government da taknaraga khoi 2024 da khogi award ki amount se cash award ki amount se loina mangam dragasu khara khakti khoi award se increase to ngame almost half double amount increase to ngame samna sam mati khadang panjage best feature film gi award se khoi hanadi lakh ama pirambani lakh ama si lising kai producer ga director ga yenanaba ada hujikti anova anova kano award ki lae aduga hujikna khoina piri bese 2 lakhs pire 1 lakh producer da 1 lakh director da aduga best debut film haidi ahanba film director amagi ahanba film da hana piri 30,000 khak pirami handak 60,000 hengat khre aduga best direction feature film da fiction film da hana 30,000 khak pirami hujik 1 lakh piragani aduga cinematography da 15,000 khak piram bado hujik 50,000 piragani editing su chap mane 15,000 to 50,000 aduga adaina non feature da documentary aduga short film da su koi hana 60,000 piram best non feature film se 60,000 piram se 1,50,000 piragani adaina saina khoi gi Manipur gi khoi gi film gi khongjel se chakhat na ba yam meaningful cinema thorok na ba incentive award si su khoi ne increase tong na ba kanna honori ena me am da powdam jage aduga asi se SN Chan Cine Archive and Museum gi di chahi manga suba foundation day ni khoina baton da chahi mari haina iribadu khoi short sided tagi lanjagre amyam ngakpi gani 2021 da khoina linkhat chagiba aduga 2025 nina chahi manga sure aduga sigi hojiki archive se khoi museum se lerak padagi sigi matang sim kitang wa tabada kitang nuwa kitang waraga su dum kharati dum haizarage khoi archive se linkhat lakpadagi khoina
conservation film se khoina preserve tawna ba khogi Manipur cinema gi lehoriba film oina mapung oina natragasu matik oina oragasu khoina lehoba anything any bits of our film heritage we are trying to preserve aduna part of their effort koi Rupayan da koi Manipur gi di Rupayan West Bengal gi lab se da koi gi film negative film si yamna anamana thamme sigi negative mayam aduga positive kharasu koina moidagi launa ba kana tawri aduga tawri base moina di lawro han haira bani aduga khoi gi producer mayam sina no objection certificate na dakar ta ba koin hector chalaga piro haraga moina pininga gasu producer sing sigi ayaba no objection certificate yaudrdi piba yadaba piba da ethical oidaba haitare aduna no objection certificate ki khomjin baje kanna tawri aduga hoji khomjin ba loiragani na khale adu loiragadi khoi negative mayam Rupayan degi loksin banga magani aduga National Film Archive ta archive na khoi national mission amagi makhada National Film Heritage Mission amagi makhada khoi India ge film heritage mayam se mangdana ba preserve tawna ba phajana thamna ba mission nama pakhale sigi mission se adugo almost 5,000 crores muk fund allocate tawba mission ni adu sigi mission sigi makha da khoi gi film kharasu handak akhoi gi imphal da khoi digitize tawba film kharasu utpa ngamki aduga lehori ba khoi gi film khoi gi custody de lai gi ba film sing si ju hoina digitize tawna ba moi ga kanna wari san ri sigi mission sigi makha da aduga hojik moisu mission se lorak bagi paisa khitang warak pra adu karino di khangdre aduga moina hai se film se moina khoina oina thabiro haiba punne da adu khoina thaga do film se khoina kilo do onthok pada almost 3,000 4,000 kilos lumba adu khoina airlines the air cargo da thaga do ni na cost se almost 3 lakhs 4 lakhs ki cost oiba aduna laibak phabadi handak khogi just concluded financial year da koina khogi film archive and museum gi oina 10 lakhs khogi MSFDS ki grant ki makhada 10 lakhs koina thambagi proposal adu si government ya bi re adu si ki 10 lakhs da khogi hosi ki film khogi at least 50% of what we have si ki film se koina thadok na ba adugi paisa se yaw bi re aduna si ki khogi almost khoida maru oiba film aduga 8mm da khogi pabungi bohol na kapiramba aduga khogi di our first chief minister MK Priyoberta nasu kapiramba 9mm gi footage khara laijai ada sigi footage mayam su yauna khogi digitize tawraga thamna ba preserve tawna ba adugi plan da khogi sigi paisa sigi manung da khogi sanction tawbiramnina khogi sigi project si atum paitha implement tawba ngamagani adu da natana khogi film maintenance khogi celluloid ki maintenance khogi conservatory lab laibase khoi India da state government run archive amada conservatory lab laibase khoi Manipur dani aduna I am proud to say that Manipur is the leading in our film archiving and preservation haibatare ada sigi khongthang sigi makha da khoina khogi equipment hadi rewinding table khoi film je toina rewind tawraga sengdok singjin aduga amotpa clean tawba mayam ama darkar tai aduga khogi adu rewinding table khoi ani di laije adu ani dugi mathak da khoina stin back hadi 16mm gi stin back aduga 35mm gi stin back dakar ta ba khogi film yam si maintain tawbagi aduga maramak ta su khoi picture se deteriorate tawri ba kamai tawri kaina ma grade of degradation ga si yeng mam changba aduga sigi sida khogi yamna mating oigadoba stin back editing table ni sigi stin back editing table ji khoina India da yamna tangna phange sigi poch hanadi sida nga tane film editing tawrami se hujikti seasonaraba obsolete oiraba adubu phangmadasu waraba equipment nga tane ado sigi equipment je khoina source tawraga Hyderabad da equipment khara haidi stin back equipment 1635mm adigi movie wala adigi splicer adigi keke khogi film maintenance da changba equipment khara khoi celluloid equipment khara moina di sinadraba khoina de pamba ade moina su
पैसादी वैल्यू दो यामना वांगना लेबा आदो कोई वारी सानारगा कोई मोइगी कने इक्विपमेंट से कोइना सेलेक्ट तौरगा कोई सिगी लौबगी प्रोक्योर तौबगी सिगी फंड्स 10 लाख की फंड्सदा कोई सिगी यावरे अदना कोई म्यूजियम सिजु कोई आर्काइव सिजु खरा वेल इक्विप ओइरगनी अदुगा प्लस लास्ट ईयर दा कोई फोटो गैलरी अमसु कोई सिगी कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर दा आर्काइव एंड म्यूजियम की फ्लोर सिदा कोई इंस्टॉल तौब ngamki अदुदा नतना कोई फिल्म थीबा मणिपुर दा कोई सेलुलॉइड फिल्म म्याम से कदाय कदाय दे लेरेबे थीबगी खोंथांग से लेप्त्री अदुगा सिगी खोंथांग सिदा कोई DIPR दा हानादी DIPR ना लोइनमक फिल्म सिंगसे लोइनमक कापतना अदगी सिगी मो एक्टिविटी से मोइना याम तौबिरमबनिना अदुबु आर्काइव की फिल्म वॉल्ट कई अदुगा फिल्म मेंटेनेंस की फिल्म प्रिजर्वेशन की मतंग दा कोइना हेना थबक तो तौबनिना मोइगी कोई DIPR दा कोई सर M Joy na lei da mana commissioner nga da khoi DIPR ga khoi mari phane lei aduga phabadugi kano tanja lobo ina khoi khonthang adi mayok pi macha haiba print se moida loin lei 16mm print se aduna khoi degi moidigi lokshan laga khoina preserve tawre aduga digitize thuna tawragani plus khoi ya school da aigidi mamoni gurumiyum Surjit Sharma DIPR की रिटायर्ड टेक्नीशियन नी मासे अदो मासे कोई सेलुलॉइड की मतंग प्रोजेक्शन की यदि एनीथिंग मतंग द मागी ममिंग एगा बाबू होने ले कौबने अदो मानसु मागी इक्विपमेंट हैदी 16mm की प्रोजेक्टर अनि अदुगा साउंड रिकॉर्डर अनि अदुगा फिल्म होइना डॉक्यूमेंटरी फिल्म होइना फिल्म्स डिवीजन ने प्रोड्यूस तोबा मणिपुर की मतंग द कॉल ऑफ द फ्लूट हैना फिल्म अमा खोइदा डोनेट तौबी अदुगा सिगी कनो मयाम सिजु खोइ आर्काइव चाखोनबा मतेंग दो अदाइना खोइगी आर्काइविंग की वैल्यू खंगबा अदुगा खोइगी MSF DS की आर्काइव ता लेरेगदी यामना सेफ ओइना अदुगा प्रिजर्व तौरगा कुइना लेनी हैना खलगा अदाइना खोइदी अदुम पिबिरे अदु हुजिक खंगबा खोइना सोमना खंगबा फिल्म सेलुलॉइड नेगेटिव खंगदे पॉजिटिव खंगदे लेरगदी खोइदा हाइबिरो अदुगा खोइगी आर्काइव की खोइ फिल्म वॉल्ट खोइगी 0 डिग्रीज दा मेंटेन तौबा अदु ह्यूमिडिटी 0 ह्यूमिडिटी दा मेंटेन तौरिबा फिल्म वॉल्ट सिदा अदोमगी फिल्म ओइना अदुम थंबियो अदुगा पामा कांदा अदुम लौरगा अदुम यंगबियो अदुगा मुक पिनिंगा मुक पिबिरो अदु साइना थम्मगदी खोइगी फिल्म दो याम कोइना मणिपुर की लन्निना याम कोइना लेहोबा हम चंगबा अदुना सिगी मेसेज से कोई चिनाव प्रेस की चिनाव म्यामनासु संदोकपियो हैना हाइजनिंगी अदुगा अरोइबदा कोई MS करी मणिपुर स्टेट फिल्म SN चांद सिने आर्काइव की हेक हांगदोकपदगी कोई ब्रोजेंद्रगु लोहंबा डिजिटाइज तौरगा प्रिजर्व तौखरे अदुगा सेकेंड प्रोजेक्ट ओइना कोई इसानो सी digitization as well as restoration के प्रोजेक्ट अमा कोई फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन मुंबई का कोई खुसम नरगा कोई अदाइना प्रोजेक्ट अमा पाइखत की अदुगा सी प्रोजेक्ट सी फिल्म सिनसु फरमबा मणिपुर की यामना अतांगबा फिल्म इंपोर्टेंट फिल्म सु ओइबा अदुगा पाबुंग सामना कोई आर्काइव से डोनेट तौबिरगा कोइना सिगी फिल्म सिगी वैल्यू सी मांगन निंगदबा खंगबनिना मांगन निंगदबा अदु लाइन तौरगा कोई फिल्म हेरिटेज सिगा खुसम नरगा कोई restoration की प्रोजेक्ट कोई वर्ल्ड की पेस्ट सेंटर दा इटली दा लेबा बोलोनिया आइना कौबा सेंटर अमदा कोई जगह अमदा इमेजिन रिट्रोवर्टा आइना सेंटर अमदा कोइना इसानौ से रिस्टोर तौबनी अदुगा रिस्टोर तौबदगी मैम लोइन ताबिरमने हुजिक ऑस्कार की म्यूजियम दा कोई स्क्रीन तौबदा गाइरी कांस दा क्लासिक मणिपुर वर्ल्ड मणिपुरी सिनेमा अमा क्लासिक ओइना कोइना थमगम ngamgrabani इसानौगी दगी अनो मस पाबुंग सामदा अमतंग खुद खुबाक लावनम खुसी अदुगा थर्ड फोर्थ प्रोजेक्ट ओइना इसानौगी माइ पाकपा हुजिक लेप्त्री हुजिक ब्लू रे इकुई कोइना रिलीज तौबगी पाउलाई अदुगा पृथ्वी माना चट्टबा हाइदि फिल्म की प्रोमिनेंट फिल्म फेस्टिवल क्लासिक की रिस्टोरेशन की वर्क शो तौबदा उत्तरबा फिल्म फेस्टिवल लेत्रबनी सारनंगना अदुगा
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯁꯤꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅꯧꯒꯨꯝꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯁꯥꯅꯧꯒꯨꯝꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯅꯧꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯎꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅꯧ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 35 mm ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯁꯨ ꯎꯆꯤꯟ ꯅꯥꯆꯤꯟꯅ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯇꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯎꯆꯤꯟ ꯅꯥꯆꯤꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ 35 ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ 16 mm ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ 16 mm ꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒ 35 mm ꯗ ꯕ꯭ꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ 16 mm ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 16 mm ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ MSFDSꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯨꯙꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯟꯖꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ इकाई खुमनबोचरी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की सेक्रेटरी की थौपुबीरिबा इकाई खुमजरिबो ओजा संजू बसस पार्टी मयुम तसेंगनमकी अइना खक हाइजब नचदना मणिपुरी फिल्म तौजरिबा सिंगा MSFDS का यामन नक्सनरकपा युमने न खलकपसे ओजा संजू बसस पार्टी मयुम की अचौब खुट अमनी हानदी मयाम से MSFDS के MFDC हाने लेरिंगेदा फिल्म तौजरिबा सिंगा MFDC दुगा इनक नक्सनदब मानबम खक लेरंबनी अदु मतम खरा ओजा संजू बसस पार्टी मयुम न होनबिरगा फिल्म तौजरिबा सिंगने MSFDS से अखोइगी युमनी हाइना खलकपसे ओजा संजू की अचौबा मतेंग अमा यावी हाबगी थाजबदु थमजरी गायखुनबु उच्चरी लोनना थौरम सिगी प्रेसिडेंट के अयाब लौजरगा प्रोग्राम सिदा खितंग चेंजिंग अमखक थमजरे मसिगिदमक्ता वारोबिरोय मथंगदा मियामदा कुदोल तमजगदोरिबसे ngasi mapangthoiba mami numit asigumba numit ama manipur gi damakta khudol tamlakpada haurakpadagi hauna tumba chaba khangdana manipuri cinema sitanabu awangba thakta leiragadi haina yamna kanna honna birakpa ikai khumjaribu ojani yamna doyen au manipuri cinema haina sodumak khangbiba ikai khumjariba mingoina panjare pabung sri aribam syam sharma lengkhat piraktuna asigi numit siga mari leina ba wafam sing thambirana ba kausinjari loinana sinja langjari maikaidagi pabungda lengyan kodol tambina basu nolukchari lengsen birakli ikai khumjari ba Sri Aribam Syam Sharma Doyen of Manipuri Cinema asi tarani pansuba mami numit ki nungairaba numit chida paungna lengbirak tuna wafam khara miyamda kodol tambigani wafam sing kodol tambidringai mamangda lengyan phi kodol tambina bagidamakta sinbi langbiriba singda nolukchari kai khumna jariba ngasigi thorum sigi chief guest Respected Sri M. Joy Singh, IAS Special Commissioner Art and Culture na lengyal si kudol tambina bagidamakta noluk na haijari.
Kay kumnabutchari hauzik kay kumnazirbo pabung aribam Syam Sharma Doyen of Manipuri Cinema dagi ngasigi nungairaba tarani pansuba mami numit sigi wafam khara yamna taba phangbigani. Election Biraksi Pabung Aribam Syam Sharma. Ngasi aina personally untuk nanungai kerana numit lama hai bedul ngasi sidi April tarik 8 masigi numit sida kuina matang di Manipur utkiba adu ngasi asigumba numit asida kogi ngasi ningsing bawaina ngasi gi function achida lei sukatana pangtopiriba MSFDS lunana Fifth Foundation Essential Chine Archive Museum gi function toiba masida lingbi rekliba pulmuki mafamda ehangna nungaiba phongdokchari ikai khomlu cheri maruaina ngasi Chief Guest Obiriba Ibungo M. Joy Singh Yamna Art and Culture that Yam Tawai Obiba Masamanga Music Yam Pamba Aluga Commissioner Wibilu Elgan the Diana Canbadi Ibungo di say Sapapani and a Kali. Say Sapur Yobio and Highly Aluga Ibungo Anisha Imodinamli Yobi Simsiam Nunga Ude. Imungo namli yawling city aduga library sujukantabudi imungo city chasingni tatatna dum yawpi lunana ngasi lingbi gleba punamak ai wahayamanida ai thamjege ngasi akoina journey ama film gi journey ama lakpachida au bodigi yawjar pamoina film masi amutang dia koi film am to puthok ke na khan ki ba mayam bi malung da amoina kaligino haibu koi na dan ma ngang de 1942 gi mamang de pokpane ai hakti alu 42 gi manung achidagi mat 45 plan loer pasidagi di akoi da drama gi hosi amuhen kankhalakpa loina na hindi film mayam lakpa mutam masida koi gi Manipur gi film di uwa phangaloi-dra. Ako jo mungtang di yaw phangaloi-dra. Hai na khalak pa kambu mayam di malungda ay hakso amali. Ay mga sidi hanakre. Ay ki imanaba sing aduga kawai yaw na hola milak pa kambu sing hanakre. Aduna ngasi makoy mayam su ngasi ningsing jay ngasi tarik mapan na sida di nga makoy mayam su makoy mapamda su paudam jani. Akoy yam changchalle akoy yam chathari nakoy na piramba pur nakoy na pam ki badong ngasi ning batunge haibse I haijeningi karigino haibda mutamadu degi hongna khoji lamase di theater gi angakpa lamma ne hna I haijege akoy gi isai gi jago gi train sigi matakta theater sina lakpa kanda maduda di kan di na najaroi adu theater da kan yarokpani hakti isai ga theater ga ni mu ani yauro ko ne film de changya rupani aduna theater gi akan ba yaho lan menung da bulan lan jenarga lam dur chakharga sangoi de kari da lila lingkhat pangam ba kangbu ne khoi kangbu lan wabdi marakta su lila tawa dugi amuk imphal yera mi len ba yab na te ko chi lan marakta de du halaga masjid makan Aryan theater usually han lere elu mol lere adi mathakta pham khudi makta khoisi theater hall mama sangoi da maluin sangoi ja khoi thaing ban su Durga theater saina khya tong ji da duka khoi sangoi amada lila talumi madri ai sei ga phane am sei ga tam hol ji madri ni aduna theater sina yam phajna chakhoi padari ngasi babu ule Manipur prithvi gi
ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯣꯍꯜ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯏꯒ ꯅꯥꯔꯥꯌꯟ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯇꯝꯅꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯅꯤ ꯂꯦꯡꯁꯜꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯉꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯟꯊꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ MFDCꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯅꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯤꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯝꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯖꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯂꯝꯗꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯚꯒꯋꯥꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁꯟꯖꯨꯁꯦ ꯏꯆꯥꯅꯦ ꯏꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯅꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MD ꯃꯁꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯅ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯉꯥꯡꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯇꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯂꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯖꯦꯟ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯇꯤꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯤꯂꯝꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯤꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯁꯤꯗꯁꯨꯅꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯗꯤ ꯐꯒꯦꯕꯨ ꯐꯔꯣꯏꯇꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯇꯦꯛ ꯁꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯗꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯁꯅꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ
인스티튜트에 테이크업 tꯧꯗꯕꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯟ ꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯥꯇꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯙꯔꯅꯥ ꯇꯧꯁꯦꯁꯨ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯅ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯒꯤ ꯁꯠꯌꯗ꯭ꯔꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯒꯇꯔꯁꯨ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯒꯤ ꯃꯤꯂꯥ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯅꯦꯒꯥꯁꯨ ꯇꯝꯗ꯭ꯔ ꯐꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯝꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯝꯅꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯛꯑꯣꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ somewhere something is wrong masi tawbige haradi ibungo commissioner ibungo khoi makha le mi ko haise kaido ge ongta ko biro khoi myam je aur ge meeting taw se taw si kaido se ge taw je eng han telephone taw jat bun ongta la che ge ongta di khang ge governor un se si kari kai gi sibo kaino tamdana mi ge ta na bu shoy ya roi football khong ꯕꯨꯠꯇꯣꯡꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯕꯨꯠꯇꯣꯡꯕꯗ ꯍꯩꯅꯗꯦꯗꯅ ꯕꯨꯠꯇꯣꯡꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯆ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯝꯇ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯏ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯁꯦꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯖꯣꯔꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯖꯣꯔꯅꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯖꯣꯔꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅꯪꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯨꯄꯦꯟ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯚꯨꯄꯦꯟ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯨ ꯄꯥꯝꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯅꯗꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯛ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯛꯏꯁꯦ ꯇꯝꯁꯨ ꯇꯝꯗꯅ ꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯔꯤꯗ ꯐꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯕꯅꯦ ꯍꯦꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯅꯝꯃꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ 이bungo 포럼기 프레시덴트 젠비기 위하여 이bungo 님도 젠비기 노이 나이제리세 베라우도 вет도체 그놈디 하비로 뭐 나트디 양 퍼스널리 아이디어 노이테 시용노 호나레 양 파자레 레이칼레 콜레야마 문도 왓 오직 레이바 앙앙싱시기 퓨처시 가이노 뭐코이나 미게 람바 땅오버다디 아코이디 미 양기들벌 람시 कोटी चाम्यां खेलेबसिदा खोइ लेबसि लाख कुनसिलगा मायंग बतारदि कमदों आइदि मायंग ला पिततर मायंग आई खंगबने आई हाजरमसे आई वालिम जो आई हाजगेने सापा बिसिना lam कनसिना इसानौसिना आइने इसानौ थागलप कांदा फेस्टिवल दा कंपटीशन थागलप कांदा कमदोगेबु मखोइना शेड्यूल लैंग्वेज एंड non scheduled language the any tone competition down and tore matam sida manipuri 1980 the 90 the non scheduled language never ko schedule chalam de adu so makhona mukali harkebu non scheduled language the thagal pa film singde best haine pini adna uji shano la india da phangiba mai certificate se
best of the non-scheduled language film है non-scheduled language सिंगी मरता ख्वाइली की फबा film में न फंग में है माँ खाइलो थमे some the scheduled language में हम दो best आरक बम तुम मुख्य competition तो fast आ गए मुख्य इतना gold की मतलब अकोई इसे खाइलो का थने में non-scheduled खाइलो इसे शान लोग की मतलब दली whereas मागिन ही मतलब दली मधु तोलम दे हाइगलप कांददी यामना वाबा लेपाकनी इंडियाददी अहिबा मयाम ब्राइट आइडियाज मयाम लेबा इबुंग आईएस मयाम जॉबिको मयाम पॉलिटिशियन मयाम छिना लम्मचा अखोइगुंबा सिंसिना पानना फोनर पकांदा अइना मदु लौरोय अइना मसी लौरोय यस नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज ने हदु याय अदु एवरी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज दा मतिक चार्ज लोनमक पिबियो हाइबे अकोई नेक्स्ट ईयर दे पीर के नेक्स्ट ईयर पीगी है एबे त्रिपुरा की लैंग्वेज दे सुपीर है तदि तांखुल दे की थोड़ा सुपीर ने उजती अब अम दे की थोड़ा सुपीर ने लोइन मतिक पुचार दी पीर ने मतम दल मकोय अम खत पी ने हाइबे अम खत ने एगे अवार्ड टी एमबी ने केनो ने लि बेस्ट आ बिया एबी में एक्ट्रेस ओरी छे मार की पीर अम तंग मेंशन ने पीर के तोखी बना वेरेज मधु इंडियन पेनोरामा ले चंग कानसु अमुक मखोइना यंगलुजे होना कांदा मदि यंग कांदा दी इंडियन पेनोरामा जना अमु सिनतरी इंडिया गवर्नमेंट न लौरोय हाइदना इंडिया गवर्नमेंट त इरपदगी सिदगी नते अकोई ऑफिशियल सिलेक्शन से इंडिया की नचिंबा ऑफिशियल सिलेक्शन नते को मयाम दी खंगम दबे कान की दी ऑफिशियल सिलेक्शन दी मखोइना खनबा मखोई ऑफिशियल सिलेक्शन हाइबिदिन क्वाली जाथीरी छे मखोई दी मखोई कांगुना खनब नतल मीन खनब लौदे गवर्नमेंट नगा खनब थाब लौ जानते अदने इसान नतल दि लौरोय दे लौगी दबदगी अदुनी इमागी निमदसु अनों तौनगी केस मयाम लेबनी अदुना अइना हाइजेबी मलमदी अखो इसान इसा खंग ताई अखोइना अखोई जासिंची फदना ट्रेनिंग तब तेगी यामले चैत्रा मित्रा माबु लेम चैत्रा हेलमनीदा असुम कैम तंगदन लेबजु चुमरने कहीं दिखाई दिक्कत शुई है किसी को सोली ऐसी खरा मंगची दी नहीं नबन में नहीं ना इन चुमना आई हजब नहीं को यार दी अमुक्ता वाकरण उनते तबियो मसी आर्ट एंड कल्चर की मखादे लीबा अदुम इंस्टीट्यूट ने हाइबलीना अते किसी उनते यंबियो केरला द तौलिची यंबियो असम द तौलिची असम द आर्ट एंड कल्चर की मखादे लीबनी फजना तुम तौली केरला दी फिल्म जे आर्ट एंड कल्चर मखाद ले स्कूल जी इंस्टीट्यूट से मुके एजुकेशन मखा थमी अदुसु मरमम चुम्मीबा खनब याब्रा कोई कनाम त खन बिनब लेतबदों तौले अदुना अइना ngasi मसिम तंग मयाम दा थमजरंग मदुदी ओंते चाखनब होले मिलसी आई सिगी लाइन थौथि याम थाजन खरम जबनी तततन चंगजल पछिदा मसी लाई हरावलग तौले छिलमजे लाइना याकुलतन पन्ने का अराइबल नते सेक्शन तौबुंगना आइदी लाई कल खल थाजे खरमदन होले जगे बने यारदी बलम मंगत चानबीदन मसी पुलमुक्छि होनरगा मयाम चंगदन मुक्तंग मसी कंत खनबीनु को मसे अखोय अदु यदानी हबगी वाफम अमत लेते मयाम चंगदन कइनोदा अममम लेरगा कनुगिसे असमगिसे अममम डिपार्टमेंट अममम खलगा अतई सिंदुल इनवाइट तौर मगे डिपार्टमेंट से लिंखा एक्सेप्ट डायरेक्शन यादना मकोई टेक्निकल एजुकेशन मखादा डायरेक्टर मखादा चंगीबने अदुना मदुगुम कलिगुम से तौरगा अखोइसिदा उंतंग यारदि नेक्स्ट यारदगे कनो होंग तौसी यादगना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट खंगदे आई यावजगे यारदे फिल्म फोरम ना मसे फिल्म फोरम दे सिनेजगे फिल्म फोरम ना उंतंगी मयाम जे कोबिया केला बुंगो मयाम जे कोरगा अखोय उंतंग वाखन उंतंग खन्न मिन सिंग सि नुमिन सिदा अइना हुजोक तरमबसे 9 एप्रिल सिदा अनौबा मा हौननबा मसे उंतंग तौसी मसे हाइजरगा आयु वाहि अमन हायन बिबिदम ते याम नुगाइगे अदुंग सि लेकटपा सि यौजो फंगजब सि याम नुगाइ थैंक यू पाबुंबु हाइनिंगा लेतना
ikai khumno uchari yamna iramdam sigi manipuri cinema sina marakta hairaga leibasi kajitang awang bathak ta kakhatnaba iramdam sida leidiba khuding magna leingak su yauna honamina si haiba wafam si ta sengna makki tungda haurak libai khoi gi dia duki matik sauthok saningai ni mai pak pasu asunu pabung su anayek yaudana manipuri film na awang bathak ta kakhatna bhonaba matamda pabung na mayam gi sengak oibiu haiba wafam thamjari nolokpa uchari makha chathacharak poina asiki pangthok liba tarani pan suba mami numit amadi manga suba foundation day SN Chan Cine Archive and Museum siga mari lenana cinema as cultural heritage haiba topic sida wafam khara thambiranaba kausinjari ikai khunjari ba Dr. Johnson Rajkumar film conservationist SN Chan Cine Archive and Museum lengsin biraktuna cinema as cultural heritage haiba topic sida tentakpa wafam thambinabagi damagda kausinjari lengsin biraksi Dr. Johnson Rajkumar Dr. Johnson Rajkumar da lengyan khodol tambinabagi damakta nolokchari Mayam Punabapu Kurumjari, respected dignitaries on the dais, the chief guest of today's event, Sir M. Joy Singh, Special Commissioner Art and Culture, Government of Manipur, Sir Dinamani Singh, Director Art and Culture, Government of Manipur, and Kaka Lamayum Sujakanta, Chairman, Film Forum Manipur, and also very good evening to all the film fraternities of Manipur. I yamna khangjabati nate adu film as a cultural heritage se ai film archivist amagi perspective te ki ai kitang wai krat thamjaninge film asi is entertainment dang nate haibasi tamo sanjuna su haibigre adu akoi ki film archive ki perspective te gi di we have to see recognize film for what it truly is. It's an art form. It's not a business. It's not an economic model. Right? Not an entertainment, but an art form. But at the same time, art form oitaragadi masi karmaine preserve tauni. Adu kedobi art form oirino haibasi ai kitangka wahi kar thamjani. Ai culture gi matang da su yamna khangjabanate but khara Pazaruba Haizaru Tamzaru Mam Dagi culture asi Samlabna life the meaning piba Haisi culture nin high. So Akoina Hujik Jagoi Sariba right Isai no mai Toriba Mayam culture Mam Lay Akoigi monuments Mam Ladiba Akoi Puya the Eva copy match Akoigi life the meaning piba port amani in a logic Adu Eregadi Akoigi cinema sisu it gives meaning to our life Akoigi life the meaning pi like Adu why the most disappointing part is akoi lyric paningba matam dadi akoi library da chalaga like pai art gallery da art yening tadi akoi art gallery da chali adu cinema yening tadi akoi kadai da sakani cinema gi repository cinema si kadai da thamge haibasi kaimta leite only archive akoi archive asi yamna nauriba only 5th year foundation dini adu akoi archive sida lairiba pot ma'am si yamna important oi haina khanjai aduna cinema si akoi gi human gi creativity gi makhan amani mon da yauriba pot asi yamna yamkre painting de horaga magi composition cinema gi film gi composition si painting de gi lakpa adagi di actor gi maung matau kadai da lepa khotpa magi what akhoina keno kokjaba actor gi blocking aina kokjaba si theater digi laki music su cinema da yawi
literature अखोई सिनेमा द लोइने यावी अदो से अखोई पेंटिंग ने स्कल्पचर literature music मैम असी आर्ट ने खलगदी अखोई असी मैम से पुनब से अखोई सिनेमा द लोइने मग यावरिनी अदो सिनेमा से आर्ट फॉर्म अमने लौब से याइना इना थमजनिगे अदेदा मथंग दा सिनेमा से आर्ट ओइबे तादी माजे मीनिंग पी तादी सिनेमा सिसु एज अ कल्चर ए माजे कल्चरल हेरिटेज समनी सिनेमा से सेफ तवम दरकार ताई अखोई म्यूजियम द पोत चै थमी से करिगेनो म्यूजियम द पोत चै थमी से अखोई म्यूजियम सिदगी पोत चै पोत अमा से अखोई म्यूजियम द चौकरी अमा लेरबे याई चौकरी से एनी चौकरी दंग थमदे चौकरी सिदा मागी माई वारी कनाना फममी अदगी लिटलिबा फुरिट कनाना लिलमी राइट अदसु मैम से अखोई मटीरियल अखोई पोत सिदगी हौरकपा हिस्ट्री मैम लिरे हाइतारे अदुना सिनेमा सिसु अखोई सिनेमा सिसु लेरगा सिनेमा जदगी लाप वारी मैम सिसु अदे सिनेमा की मटीरियल सिसु याम इंपोर्टेंट ओय हेना इना तमजगे अदुगा अखोई सिनेमा द यावरि पोत असि नॉट ओनली स्टोरी दंग नते अखोई नरेटिव मागी स्टोरी दंग नते सिनेमा द यावरि पोत असि मैम यामना यामख्रे सिनेमा द सेटलिबा मागी कॉस्ट्यूम असि मतम दुगी कॉस्ट्यूम नि ताई अदुदा सिनेमा द ममी तारिबा अखोई लोकेशन की अखोई मणिपुरी सिनेमा इज मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एक हाइजनिंगी करियो हम मतम द अतोप सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री मैम दी सेट ता यामना नमी अखोई मणिपुरी सिनेमा दी लोकेशन द नंबनिना अदो लोकेशन जी याम इंपोर्टेंट ओइबनिना अखोई हुजी हुजी लेरिबा पोट हाइन हानगी लेरम पोट असि कंपेयर तौबद यामना इंपोर्टेंट ओइना खंजे ngasai tamu sanjuna kano akhoi MK Priyobatan na kapamba adagi pabung ibol na kapamba 8mm gi film sing asi lei hai 19 aina yengjabada asi aina physically inspect over the film si the yauri pot asi 8mm si matam dugi 1930s 1940s ki loktak lik ni asida kyam thina akhoi gi yam historical oiba pot ama oire ba huji 8mm gi film asi adagi लोक हियांग तानबगी ममी तारमी सिद अदु हानगी लेरंबा पोट सिंग सी 1914 उरोगी दब पोट अखोई लोकताक त चेंजेस लाप मैम हुजी अखोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की मैम टॉपिक मैम खनरक मतम दरी हुजी की पोट असिना याम हिस्टोरिकल पोट ओइदुनीना अइना थमजनिंगी अदुना अखोई सिनेमा असि यामना सेफ तौदब यादेना खनजे अदुगी अदु ददंग नतबिदा अखोई सिनेमा अखोई हुजिक सेलुलोइड फिल्म में अखोई मथक्ता सेकेंड फ्लोर दा मैम सेलुलोइड फिल्म में मैम थमी सी सेलुलोइड फिल्म थम से मागी सिनेमा दुद यावरिबा वाही वारी दुदंग नते अखोई हुजिकी सेलुलोइड की मटीरियल असिदसु यामना चाव हिस्ट्री में यावजे न इन खंजे अखोई अहमबा फर्स्ट अटेम्प्टेड फिल्म 1948 की माइनु पेमचा असि नंबर मतमदा आइन इंस्पेक्शन तव मतमदा मागी फिल्म से अखोई नाइट्रेट फिल्म में याम हाब हौरप सिनेमा हौरप नाइट्रेट फिल्म की मतेक यौरमे नममे एसिटेट फिल्म मतेक नममे अदुना ताकपदि अखोई नाइट्रेट फिल्म यामना चाकन फिल्म ने सिनेमा हॉल मैम आर्काइव मैम चाकना तुमग्रब मैम सत्यजीत रे की फिल्म मई चाकरीने अदुगी मैम से असी हिस्ट्री मैम से लोइनमक असिदा यावेना खंजे अदुगा अखोइना फिल्म से येंगु मतमदा फिल्म से स्क्रैच लेरमे यामना स्क्रैच लेम फिल्म से स्क्रैच लेरमे से अखोई फिल्म से हिट ओय हैबगी ममी ने कनो द फिल्म से स्क्रैचेस मैम लेरमे से अखोई प्रोजेक्टर द यामना कापा अखोई मणिपुरी सिनेमा दी यामना कॉपी से यामना लौनरम दे पैसा सु लेतबना इंडस्ट्री से अदुना कॉपी अनि अहुम लौमनिना अदुना हंजन हंजन कापा से माई स्क्रैचेस सिदा माई वारी से तायना इन खंजनिंगे अदु सेलुलोइड फिल्म दनते अखोई वीडियो फिल्म VHS फिल्म सिसु याम इंपोर्टेंट हुजी डिजिटल फिल्म लाए डिजिटल फिल्म लापुदसु अखोई डिजिटल से कमाइना स्टोर तौनी अखोई डिजिटल फिल्म से माइगी डिफरेंट फॉर्मेट मैम ले असिमाइन स्टोर तौरगा अखोई सी कल्चरल अखोई सिनेमा से आर्ट ने योकतनी से आई थमजनिंगी अदुगा यामना सांगनदी हाइजररोय अदु अखोई सिनेमा सिना अखोई सोसाइटी की ड्रीम मैम शेप तौवी अखोई एस्पिरेशन अखोई एंजाइटी अखोइना कई अखोई अवा अना मैम सिनेमा सिदा कैप्चर तौवी अदुना हुजिक
अखोई 1972 ngasi numit asi matam gi manipur release to gi ni matam gi manipur ke matung da brojendro gi luhongba to asi release of cinema ani asi akhoi gi cinema manipur gi society na modernity sangak pa matam da aduga akhoi tradition ga thengna basi kamai asi gi anxiety se kamai na tawni ase cinema si da mami tai aduna akhoi matam si gi manipur gi history se cinema si da yenga khangi कोई ईशान ओसु another example ni aina logzei akoi lai harau ba asi ma'am si not only a narrative film nate asi je as a historical document na aina logzei ado as a whole akoi aina haijening badi cinema si very important cultural artifact ni entertainment dang nate entertainment gi purpose su lei ma'am na cinema hall de yenga nuai harau raga hangi basu yawi adusu akhoi deny tozade entertainment ni masisu business model amani but at the same time cinema sisu my cultural artifact amani kyamna maru oiba pot ama oijaye na khali akhoi museum da pochai myam thamaga oi cinema su swaina museum da swaina thamaga akhoi myam yengaga akhoi hauriba adegi di future generation myam da cinema tamba se thaini cinema yengaga tamgadoini akhoi larik iba amana लाइक इब याब नते मान हाने इरमीबा साहित्य मैम से पारगा इरकदोइनी अदु इसैसु हानगी सैसकपा मैम अदु तारगा मथंग अमन इरपद माइना कोई सिनेमा सु हानगी सिनेमा लेरंबा मैम से येंगागा सिनेमा से कैनो हाइना खंगकपनी अदुबु कोई सिनेमा आर्काइव से लेक्तदी कोई कराइदगी येंगनी हाइबिसिकी वहांगदुनी ऐना ngasi ta थमजनिंग से कनो अखोई अदुना आर्काइव से याम इम्पोर्टेंट होय अखोई मैम सिनेमा द लोइना ngawjaba ngatri si cinema hall sigi hall lei se अखोई थाइनी की सिनेमा मैम येंगी हिंदी फिल्म वगैरह देखिती इटालियन न्यू रियलिज्म वगैरह बाइसिकल थीव्स मैम ने सत्यजीत रे की पत्थर पंचली मैम येंगी बसे सिनेमा से सेफ तोरगा कनानो मना आर्काइव त थमगा सिनेमा से याम इम्पोर्टेंट ओय हाइबगी कनानोमना तौरमदना अखोई हुजिक येंगबा फंगिने अदुगा एट द सेम टाइम आई ngasi लोरेपदा कितंग सी मतंग सी रोपदा अखोईगी इशानो रेस्टोर तोइसे ngasai तामो संजुना ला इमेजिनरी रेट्रोफाटा बोलोनिया की मफम द तोइ है सिगी सेम तौरीबा मीदो अदु सत्यजीत रे की पत्थर पंचली सु तोबो मफम तुनी इन द सेम प्लेस अदुना अखोई यामना अखोई से आर्काइव से चखलकनी नुस खनजे हौदा गाइरी अदु मैम सु मतिंग पांगबियु अदु ngasai तामो संजुना अपील तौजगिबा सिनेमा मैम कंट्रीब्यूट तौबिबा सिनेमा द नतबा सिनेमा की पोस्टर सिनेमा द अदगी सिनेमा हॉल की टिकेट वर्गसु हुजिक मतम खर लेरगदी यामना इंपोर्टेंट ओवर डॉक्यूमेंट नमा ओरकनी न खनजे अखोई आर्काइव त थमेसे ओनली फिल्म द नते फिल्म की स्टिल सु थमजई फिल्म की लॉबी कार्ड सिनेमा हॉल मतम दु सिनेमा हॉल दा बोर्ड त थेलंबगी अदुबकी कनो दुसु थमजई अदुगे पोस्टर अदगी फिल्म स्क्रिप्ट मैम सु थमजई अदुना मैम दा स्वाइन आइसु अपील तौजगे मैम मतिंग पांबियु अखोई आर्काइव सि तौनबा सक्सेसफुल ओइनबा हायरगा आसी आई लोसन जागे थैंक यू सो मच एवरीवन थागतचरी जॉनसन राजकुमार सिनेमा एज कल्चर हेरिटेज हाइबा टॉपिक सिदा वाफम थंबिरंबगिदमक्ता कायकोनबु चरी तसेंगनमक्की पास प्रेजेंट फ्यूचर पास याउदना प्रेजेंट लैबे यारोय प्रेजेंट लैतना फ्यूचर लैबे यारोय हाइबदुनी आर्काइव सिना मणिपुरी सिनेमा गी सिगुंब मयाम से प्रिजर्व तौरगा थमगा तुंगदा होरकदौब सिंगना मणिपुरी सिनेमा करम तौरमबगी हाइबदु खंगदौबनी मदु लैत्रगदी मयाम सिगी कंजाई पुजाइदा लैबा सिनेमा गी ग्रुप अमा ओइगनी हाइबगी वाफमदा थमजरी कायकोनबु उच्चरी मखा चथजरकपोइना ngasi थौरम सिगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फमफम लांगद लेंसिन बिरिबा इकाई खुमजरिबा डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने लेबिरिबा ओजा श्री के दिनमणि सिंह ngasi thauram siga mari lenaba wafam sing thambiranaba kausinjari lengsen biraksi kai khumjariba Sri K Dinamani Singh, Director Art and Culture Government of Manipur. ngasi epringi tangwapan akhoi Manipur State Film Development Society amasung Film Forum na sil jariba
ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯟꯁ ꯁꯤꯟ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯑꯦꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯝ ꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯏꯁꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝꯂꯥꯡꯗ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯥꯟꯇ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ इसम फादर ऑफ मणिपुरी फिल्म यारबा पाबुंग श्याम शर्मा खंजबद आर्ट की फील्ड खरा प्रमोट तब थवा यावना होनबा अखोई हान की कमिश्नर आर के निमाय तमोनब वोल्केनो चिंबा पुनमक लोइना लोइना इलेक्शन बिरिबा आर्टिस्ट सिंग प्रोड्यूसर कंद मीडिया की कंकु लोइना पुनमबु हामुतदा अइना कायखुना उजरी इसेंग सेंगना हारबदा ngasiगी नुमित से यामना मरु ओइबा नुमित अमनि फिल्म दा आर्टिस्ट सिंगिदि अदुबो अइना नुंगाइतबमना तिल्लिबा आई एक्सपेक्ट तौरबदगी यामना कनो तौना हाइतार याम लिंगना तिनबा हाइतार बीजिंजे अदो से आर्टिस्टिंग खंगदे अम्बा खंगदे फजना हे मोइना थबक चिलसु नत्रगा सिदा अखोइना वांगांगसे तानिंगदरसु मोइना लैमनामदि मोनुमेंट अमगो मोनोलिथ असि सिदा कटपदि याय हैना खाली फिल्म बुतचना नुसिबिबा ओइतादि अदुमक्ति थोक्तरे अदु मसी याबना नुंगाइते अदु मीनादि मणिपुर फिल्म चाखोले दो कमर्शियल मोइगी माइंड दो कमर्शियलाइज तौबदो अदुदि पामदेबा बाबुंग होइतोंदा क्लासिक ओइबा सिनेमा पुथोंनबा कमाय होनगनि कमाय फिल्म दो एक तौगनि कमाय अदोलबदा चनिंगी अइना हाइजेबानि फारे सिना अदुना मसी पब्लिसिटी वाटपदगिरा नत्रगा कनोदगी अखोई कोऑर्डिनेट तौब खर वाटपदरा अदुदि खंगरे मसी मतांगे दai तोंगाना थमजरगे आई थोइना फिल्म की मतांग दा कनो तौबुदी क्या नॉलेज से खरा वाले हाइता सम हारबदा हुजी ममांग दा संजुना चु फजना हाइबिखरे अजय जॉनसन राजकुमार चु फजना हाइबिखरे फिल्म की मतांग दा अखोई आर्काइवल कमाय तौना रेस्टोर तौनी अदिग रेस्टोर तौबा खोपा सिकी मतांग दा चुमी आइना संजू दा हाइनिंगबदी अखोई फिल्म की लेदना नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI हाइसिगा नत्रगा नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन हाइ सिगा मोइगा तानरगा अखोई मनि सोनगी असोदेगी मी इनवाइट तौरगा सिदा कौरगा सुमाय वर्कशॉप को तौबा अदुमदुसु तौजनिंग सबने से फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट की हाइद मणिपुर स्टेट आर्काइव एन कैसंपाता लेजे कोई नेशनल आर्काइव ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट अदु पे कमाय तौन प्रिजर्व तौनी कमाय तौ कंजर्व तौनी कमाय तौन रेस्टोर तौनी हाइबी ट्रेनिंग जे असि जे मोइने मरमदा कौगदबनेबा अखोइदी लोइ हुप्तन चलगा आदत तौबुजातन मोइजे खरा स्पेशली मोइ एक्सपर्ट अनि अहुम तौरगा अदमाय करनगा आर्टिस्ट सिंग खंगदे फिल्म प्रोड्यूसर खंगदे एनी इंटरेस्टेड पर्सन सिंगा अदमाय तौहन जनिंगी चमी फिल्म मासे कोई मासे कनोने अखोई मियोइबदि यामना कानबा पीबा कनोमनी तुंगी ममांगी होगिबा पास हिस्ट्री सामने त्रोय ये उफुल ओदगे फिल्म दो मोइ साजल मो ओइतारसु ओ त्रोय सुमाय तौखिबोय दे कायदा दि तुंगा पिक्चर की ओइतारसु होजे सामने सुपरमैन पाइबगी असिदै सिदा सुपरमैन नि पाइबदि अपोते अमरोमदि अदुसु मदुगी तेनि खुंगुप तो उपगा हुजि तौदा साइंटिस्ट नि पुथोदना मसा मतम इसिंगगा को पाइदगा तो लेदना मागी पुरप सुपरमैन तौदा तो मीदा सिबौदी साइंटिस्ट सिंगसिरा आइडिया अमा पिबदो अदु माइ तौना कोई डेवलपमेंट की कनोदरा समाज से चेंजेस मैम पूरे न फिल्म ना हाइजनिंगी अदुना अकोइना फिल्म सिना अकोइना फिल्म इंडस्ट्री दा सु मतरिंग यामना पांगे अदुगा चनरिबा अकोइगी सोसाइटी सिदा चनरबा मागी हैबिट नि खंगदे अदि एनी फॉर्म ऑफ जो फिल्म सिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣই ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯗ 24.44 ꯑꯦꯀꯔꯁꯦ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯉꯝꯖꯥꯏ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯖꯥꯏ 2016ꯗꯅꯦ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯆꯤ ꯂꯦꯡꯗꯦ ꯈꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ 50,000 crore ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯣ 100 crore ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ DPR ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯥꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯔꯛꯇꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯒꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ इकाई खुनबु चरी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ओजा के दिनमणि सिंह तसेंगममकिदी ओजाना थंबिरंबा असिगी मी यामदबसी ngasi खक्तंग जुनतना अखोइगी फिल्म की करिगुंबा फंक्शन अमा तौबा मतमदा मणिपुरी फिल्म की अहलमन सिंगदी अहलमन खरगा जूनियर खरगा अखोइ मसेन अदुम हंजन हंजन उनरगा लेरबनी अदो सिनतब तोंगानबा नुंगाइबा प्रोग्राम यावी सै नोमाई यावी हाइरगदी मयाम सि लोइना फुल्ली अदुगा सिगुंबा फंक्शन अमा लेरगदी मिजि खैतंग लल्ली अदुबंकु मतुंग तारक पसिंगददी अखोइ खैतंग कोऑपरेशन पिनरगा यामना हेन्ना फजबा ऑडिटोरियम अमदा मिसिंग यामना तिनबदु ओइहनजनबा होनजगे मखा चतजरकपदा ngasiगी थौरम सिगी चीफ गेस्ट की बफम लांगदा लेंगसिन बिरिबा रेस्पेक्टेड श्री एम जोय सिंह आईएएस स्पेशल कमिश्नर आर्ट एंड कल्चर बु वाफम खर थंबिरनबा नोनुना कौशिनजरी लेंगसिन बिरक्सी ngasiगी थौरम सिगी चीफ गेस्ट श्री एम जोय सिंह आईएएस Kasi April tang mapal lising ni son kun mga tarnipan suba mami numit loinana mga suba foundation day Esensan Senior Archives and Museum hari banga sigi nungai rabu thorum masigi persengi bom langlingsin biriba kai kumzariba Sri Laimyam Surjukanta Sharma, Chairman Film Forum Manipur, Lunana, Director Art and Culture, Sri K. Dinmani Singh, Guest Owner Phom Lang Sin Biri, Lunana Ngasigi, Thorum Muslim Biri Ba, Film Fraternity, Filmmaker, Director, Artist, Producer, Takanisian, the Tongan Ba, Film Gi, Mu Kurimba, Kai Kunubuchari Kononjari. हारिबा थोरम मसिगी ख्वाइदगी हेना कोइने काई खुनुजरिबा मिंगोइना गच्चरबदा मांगलेंसिन बिरेबा कोइने पाबुंग पाबुंग हाइना कौजरिबा मिंगोइना पंजरे वारो बिबि यादे पाबुंग रिबम श्याम शर्माबु कोकनरम खोरमजरी अदु काई खुनुजउजरी सिगिजु मथक्ता कोइगी हानागी कमिश्नर आइन कचौ बिरमबा यामुंगार केनि माइबुसु काई खुनुजउजरी अदुगा प्रेस अमदि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इसना उपनुमुक्सु तरामना वक्सरी काई खुनुजरी मांगदा कोई तोंगान तोंगान बा कोई ngasiगी थौरम मसिगी मरी लेनाबदा करिगिदमतो पांगथोकलिबा करिगरि तौगदबा मयाम सिंग असि लोइनमक याम मयक सिंगना हाइबिग्रे कोई पुनमन खंगे सिगुंबा अप्रैल 9 असगी लिसिंग 1983 असिदा Manipuri film na screen da
थोलक्तना मयाम पुनमक त मसक उतना फिल्म मसी कमाइना लाखिबनो मतमदुगी हौरकपदा लेरमी फिल्म ग हुजिक कयाम खेनबगी हाइबदु मयाम ने खंगबिरबनी अना सिगु अदुगुम्बा यानाना पुथोकिबा फिल्म मदुगी हौदोखिबा नुमित अदुबु अखोइना निंसिंगदना ngasi ममीगी नुमित हाइदना कोई पांथोकली थोरमसी अदना हारिबा थोरमसीदा आइना पंजनिंगबा मतिक अमतंग कोई सिदा एसएन चान सिने आर्काइव्स एंड म्यूजियम असी मसी लिंखतखिबगी 2021 दा लिंखतपनी अदना ngasi 25 निना मंगा सुबो फाउंडेशन डे नि मागी तौबिरिसि अदना मयामना एसएन चान हारिसी सांगुदा सापम नोदिया चान मासी लिसिंग वचापन कुंथ्रा मंगागी आगस्ट की तांग निपान दा पोखिबनी पोखमना कोगी सिंगमय मयंग लेकाइनी अदुगा मागसी असगी संगीतसु यामना थवाई यावबा याम अंगनबा मतमदा कोगी लखनऊ की बातखंडी विद्यापीठ सही संगीत विसरत लोरे अदुगा निपुण लोरगा थौलबा मतुंग दमासी 1965 दा ऑल्डर दु इम्फाल दा हिंदी ट्रांसलेटर वेनसु लेबिरंबनी अदुगा मॉल की आर्टिस्ट वेरमी एमडीओ की आर्टिस्ट वेरमी लेमरोन आर्ट सेंटर की सु मार्क से आर्टिस्ट वेदना दुमाइना लेबिरंबनी अदुना सिगुम्बा फिल्म दा अदुगा संगीत दा असुगमतिक थवा यावरंबा अदुगा सिगी दमक्ता कथोंबा निपामगी ममिंगदा सिगुम्बा सैगी सीनियर आर्काइव्स एंड म्यूजियम सिलिंग खतखिबगी अदुगुम्बगी मंगारक सो फाउंडेशन दे जुवैबनी ngasi अदुना मांगना लेगिदबसी अखोगी 1989 की दिसंबर की तांग 33 दनी मसागी सही चौराना यांखै मरी खितंग हेलकपदनी यामगना लेगिदबनी अदुना सिगुम्बा अखोगी लायोय खरबा मियोय अमगी ममिंगदा कोइना सिगुमल कायब समलिंग खतना तौरिसि कदाई बावबा खुमांग चौसलगे अदुगा कदाई बावबा मयामना होनरगा अमल आर्काइव्सदा करमबा याम मरुवैबा फिल्म कया डिजिटल दा अखोई फॉर्म दा अखोई सेमगा मसिदा थमागे कयाम प्रिजर्व तौरे अदु कयाम हिंगहल्ले हाइबसि अखोई कुमना येंगबा चाखोरनो होनबा तंगाई फदे अना अखोईगिदी हारिबा फिल्म सिंग असि अखोईगी कल्चर की वैना मसि लिगेसिनी अखोइना मतम अमदा चनरंबा अखोई कल्चर की वैबा मौंग मतौ सिंग असि लेहोरिबा अखोई पुनमगना ये हंकना येंग मतमदा उबा फंगोइदो पुनमक सिंग असदो अखोइना फिल्म सिंगसि फजन प्रिजर्व तौरगा येंग मतमदा ओ अखोई सुमाइना होरगा ngasi सिगी चेंज लाए हाइबा मयामसि उगदोरिबनी अदुना अखोइना नौना हगुलकलिबा फिल्म की मियोय खुदिंगमकना फिल्म फर्टिनिटी की मियोय खुदिंगमकना अखोइगी अनौ अनौबा अखोइगी फिल्म पुथोक्तना अदुगा नेशनल की इंटरनेशनल की लेवल दा हाना मांगदसु मयाम हाइबिग्रे सिदा पुथोकपा याबा अदुगा मसक थोकपा फिल्म कया पुथोरक्तना अखोइगी मणिपुर फिल्म मसि चाखोरनो होनबदा अखोइ पुना होनमिन सेबा वाइजेस हाइरगा सोइ टेंसर थैंक यू Kaikun Butcheri, Special Commissioner Art and Culture Government of Manipur, respected Sri M. Joy Singh, IAS. Asi Commissioner Suleng Sinbiri, Loinana, Director Suleng Sinbiri, Manipuri Film Gi, Kari Saukhat Naba, Mating, Government Gatanaraga Taubayaba, Special Weba Singh, Su Adumak, Kanbiraga, Matung Taba Singh, the officially Weba Adumak, Film Gi. Kaikum Zariba Halaman single Luina Tanaraga, so I didn't obey a Kani Habaki Tazabadu Tamoy the Chen at Tamzay Nahawena Hansingi Matung in Jaraga, Pilam Sigi, Development Hayana Kumang Jausan Nabagi the Magda, Adamak Nahasing, Ekoi Punna, Group Semaga, Yauzage, Asigumba, Tanzasida, Taranipan Suba, Mami Numit Amadimanga Suba Foundation Day, Saint Chan Sine, Archive and Museum, Sigumban Numit Sida, Sigi Thorum Sigi. President की पफम लांगदा लेंगसिन बिरिबा इकाई खुनजरिबा फिल्म फोरम मणिपुर की
ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯥꯟꯇ ꯁꯔꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯧꯂꯨꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯀꯣꯡ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ 19ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯁꯤꯒꯤ 38 ꯁꯨꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ M. Joy IAS Special Commissioner Art and Culture amadi ki Art and Culture Director ikai khumna bujari loina mangda lengsin biriba film tawjiriba khoi gidi luching puren Sri Aribam Sam Sharma ikai khumna bujari yamung nemai adwa lengsin biba mingamam tun pan bidraga so kudimba ikai khumna bujari audience yami natraga yam de basi yam baise kaino soithi sokem kari haini ai jai batotre moi mayam jida mamai mami khata selaga phama pikthal ba performance nam baduna program ma pung pha banate mamal yang raba tamsuk sam lengjan bi matamda mi lising lengjan le ni lo uzei ai maruboken tamoloken yamung ni mai tamona babolkeno lengjan bi ba khudemak singjigi matik mayai sia sigi marakta phamba ngamoide bangang singdo laga sida odesne pham kai ga duin lakta bone phai moi laga wathok helakuni mami numit ki sakhibini halaktre kaina mo akhoi da muksa tor payai ba adai digi phare kaina lakbiga no songa lakbiga no masong moiba oza guru maya maru mapang singse sinani manipuri cinema tawrise tatpat moina ya phote da ongtok tawraga mokoi gi di samai tawrasi akhoi khanajarage film forum gi jo oza mangon jaw sulingen bige khoi tanajarage mami ni mise kamai tawsige na usop tawbada alamon nga sa cha da basingi meramis akhoi mathang dagi di kher gi section nama alamon gi kek thongba chanaba aduga cake kumba sprite kumba coca cola da yajalaga lepching chingba hainaba nupa lupi singdo makhoi gi na som daina ani thokna sinba dare mami numitse natraga di sumoi oiroi sirida sana gi carpet tharasul laroi di laroi ni sirida koi moida sawning ba phongdok tana natraga lakpiu kaina tanbu tal e ngarang nan degi aina wana moida ibungo ibema noi lakpiu ko kaina atatai dumaina phone tawbasi call si mi changa mo yelang maina personal tawbase changa mo sidi amabo udieba aduga phone ga sungtok tawjaru daba allaman marumapang mayam jilam nganta na laga phamam me sini tamjaningai haibase kol changma tawkiban khoina tamjagaduri se lembiriba allaman marubo pangsingse sigi matau tamjara kanda kaim bekok ta thali da kai chil urano songsoi soidana dum sel phangani chil urano chili do karigino foundation yaudana film da changa badi adugi lamsutna da kai di sel tanduri ba film dum niktre balina film da nihen ge di alamgi matung elu taksi kasi chalo aiba masi mitin mama phamda ngangai da babani aina ngangjari isi sahi lisang sina taraga nipan subo foundation ahoi film forum gi maruina thawai yaujobse film forum ni imasi binodini laringi matamda 2007 da tamso samsrama imasi binodini tawraga MG dugi haukiba mami numitse adurigi kaidana ngasi bok laibase matamdu da imdu to matamda mi pik thaleba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯇꯥꯗꯣꯔꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯃꯦꯔꯥꯃꯤꯁꯀꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄꯒꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯐꯃꯨꯡꯒ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯔꯥꯗꯤꯌꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯔꯥꯃꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯗ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯀꯣꯀꯣꯂꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯦꯞꯆꯤꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯜꯂ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯉꯥꯎꯍꯧꯔꯁꯅꯨ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯏꯃꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯥꯟꯇꯕꯨ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄꯨꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯂꯩꯖꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔꯒꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯣ.ꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯑꯣ.ꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯨꯖꯀꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯖꯒꯦꯗꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯕꯪꯀ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯗꯣꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯎꯖꯧ ꯕꯪꯀ ꯎꯖꯧ ꯑꯩꯒꯥ ꯕꯪꯀ ꯎꯖꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯏꯆꯦ ꯃꯩꯃꯥꯕꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯄꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ S.S. ꯆꯥꯟ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯑꯦꯟड ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔ M. ꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ IAS ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ K. ꯗꯤꯅꯃꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯖꯀꯥꯟꯇ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯖꯀꯥꯟꯇ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯕꯒꯤꯗꯃꯛ
ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯡꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯃꯟ ꯇꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯈꯔ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯕꯨ ꯆꯤꯡꯊꯕꯗ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯨꯖꯀꯥꯟꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯆꯥꯏꯅ ꯉꯝꯗꯅ ꯆꯣꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗ MSFDSꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ थागत फोंदोक्चरी ओसी मैरा थौरमसिगी थागत वाहई थंबिरंबगिदमक लोनना असिगी फॉर्मल की होइबा फंक्शन सिटी मतंग सिदा टेंशन जनबगी तांजा लौजगे दाइज लेंसिन बिरिबा इकाई खुमजरिबा ओजा सिंगसु मखादा मुक लेंथबिरगा अखोइना रिफ्रेशमेंट थमजरी रिफ्रेशमेंट से लौबिरगा मसिगी मखाता बोइना नुमितसिगी नुंगाइबा फोंदोक पोइना पांगथोकचरिबा मपानगी थौरम सिदसु लोइबा फाउ सरुक याबिगनी हाइबगी थाजब थमजरी ओजा सिंगबु इकाई खुनबु उच्चरी थागतचरी लेंथबिगनी मसिगा लोइना लेंबिरगलिबा सिंगना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की सनकांगलोन ngaakpiraga asigumba auditorium asibu preserve tawraga थम्बगी वाखलोंदु मतेंग पांगबिरगा मनुंगदा करिगुंबा अमा फावबा पुसनबिरक्तना हॉल सिबु लूना नाना थमनब होनबदा अचौबा मतेंग पांगबिबगिदमक MSFDS की महु चिंजरगा प्रेम शर्मना अदोंबु इकाई खुनबु उच्चरी अमदि थागतचरी हौजिंग हाकी मतुंगदा MSFDS की सुमांग अखोइगी सुमांग हाइजबताई सुमांग सिदा इसै नोंमाइगी ओइबे थौरम सिंग अदोमदा खुदोल तमजनबगिदमक सेम साब लोइजरबनी मरमदुना मयाम मपानदा लेंथोकपिरगा हाउबा चा अममम थकपिरगा इसै नोंमाइगी थौरम अदोमदा खुसिन नजनबगी तांजा लौजगे थैंक यू